Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share Reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is a little bit different. It's actually a poem. We have The Road Not Taken by Robert Frost. Te ara te Takahia. I have a copy of this poem hanging up in my whare, which I walk past every day, so I thought it might make a good Paki Poto. There aren't any kupu hou today, so let's get on with it. Kia hāna nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te ara te Takahia, nā Robert Frost. E rua ngā peka i te wāo kōwhai. He kore nōku e tāianga mea e rua. He takitahi hoki no tēnei kaiāmio ka roa te tūmai. Nā ka tiro au ki tawhiti rā no tētahi, ki tōna kōpiko i te ururua. Kātahi ka takahia te rātu nā tōna ōrite, me te pai ake pēo te āhua. Tā te mea kua mātotoru, kua hia takahia. E otia nō i te takahanga atu ia, ka kite i te ōrite o te takirua. I te rāta i kahuria e nei e rua, ki ngā rau ka hore anō kia mangu i te takahanga. Āna, ko te tuatahi, hei ara mō tētahi atu rā. Engari, i taku mōhio ki te ao me ōna āhuatanga, ka pōkaku i taku hokinga. Ko pūhoto, hei hoa mō ngā kupunā, hei te tau tītoki, hei te tau koroi. E rua ngā ara i tangongi i te wāo, I haere au mā te ara, kua iti te takahanga. Nā tēnā au, I au ai. The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay, and leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality Reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our Reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te Reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te Reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei ākua nei e hoa mā.